13. Kosar. 2018 gospodovo leto. Se nađeme v Smilevo na osvetljivanje na manastirska ta crkva. Strana na 1000 godinina pravoslavna ta makedonska crkva Ohridska episkopija. Na manastir odnosno manastirska ta crkva Sveti Petar i Sveti Pavle. Naroden Sobir. Crkvata. Prekrasno. A ova godina se proslavila, znači 1000 godina od postojanja na makedonskata pravoslavna crkva Ohridska arhipeskopija odnosno. I konacite. Прекрасно. Ждете да поздравам. Осветената църква денеска се освети и се причестихме. А иконаците? Сега и ручек е служа. Камбанарията.